بله تماشاوانین هیجا دیسا پرسا اندامیتیا یکیتیا اروپایی پیوندین برفره لگل یکیتیا اروپایی در روجوا سرکیا ترکیه دنم. سرکوماری ترکیه رجب طیب اردوان پیش جوینا لوتکیان آتوی افپرس به آوایی کی اشکره آنی زمان. ام در باسی دیاربکر بین بایرام بوزیه سروکی گشتی پارتیا سوسیالیستا کردستانیش دیاربکر میوانی منه و مجاریم دیوا آخفن سلاف بوده که بایرام بایرام دیسه پرسا یکیتیا اروپایی حاتیه روجوا ترکیه یعنی کرنه روجواکی سرکجی جبوچ ترکیه پشتی بسالان دیسه دخوازی دریای یکیتیا اروپا بوی وبا نرخاندن آتا چیه؟ سپاس دکم جبو فرستنده که جمال دنگ پاشتاته مالسف بله برادر لسر کارت کن از باش دنگیت ادگرم نها لسر کارت کن بوکو چاره سر بکن فرمو کد باید بله اساسا تشتی که نورماله که ترکیه برای خود بده اروپای و مثلا یک اندامیتی یکتی اروپای بین روژه به لی پروبلم اوه که اوه به اندامتیا سوئد جبو ناتوی و گردای هات روژه به دور دا ساقطیه که یا راستیش برکو مثلا اندامتیا سوئد و ناتوی و اندامتیا ترکیه بو یکیتی اروپای راست راست به گرداینه لی ترکیه تون زانه سالی که کو جبو کو سوئد نبه اندام ناتوی خوی گران تف دیگریان و تخواستن بازاری که امریکا را و هزین اروپایی را وقت خویای ترکیه مثلا اندامیا یکیتی اروپایی وقت بازاری تخوازی بکار بینه لهمبر سوئدجی و لهمبر امریکایجی tabi Sued ve çıkarsa karbe alikariya Türkiye bike ev ne diyare jiber ku devletin sereke eku karigerin de yekiti Avrupa'ya da Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya zedetir evvelatin hodiyen aboriye mazının و البته امریکا جد کاری دوی پیواجوی دا رولی که مازن بلیده وقت زانین ترکیه اف 4-5 ساله دنوا قیرانی که آبوری و سیاسی دایه و خوش دنیا ایزوله کربون دنه که درش هم به اروپای را نوا ام بیجن هر جمرجه دابون امریکای را پیوندی وانه باش بون حتی روش حالاتا ناوین دا تو ولات نمابون که ترکیه دنوا قیرانی دابه ترکیه bu sale که کود و سیاست خود هدی گوارتن چید که وک نمونه نابرا خو مصر باش کرن چوندون هاتنا قطار جاردی دست بکر و Birleşik Arap Emirlikleri پیوندی خو اسرائیل ترکیه باش کرد نو هاجی دور هاتیه کو امریکا و اروپا را پیوندی خو باش بکه لعالیه دن ترکیه حتی نوها هزانن سیاستی که اصابیجم لسر امبیجم بکارانینا آلیان له دجه هب وقت نمونه روسیا لدجه امریکا دجه روسیا بکارهانی و ترکیه اف چند ساله کو زیاده تر پیوندی خو روسیه پیشتابر اف 300-400 مشکان سند اقویو نکلر ترمین اوکیه بوی آلی آوری و جی خو روسیه وگرده لی روسیه بخوجی آلی آوری دا حال وی باش ننه یعنی تشتی کو پر زیده بده ترکیه تنه که بایرام بله که بایرام نها یکیتیا اروپایی پلاتفورمه که کو yani biz salan xodistûnên gelekî saxlem formasyonu sistemeke gelek baş hatî diyarkirin gelek zelal yani divê welatên ku endam bin divê wan krîterên yekîtiya Avrupa cî bikin û nirxê demokrasiyê yani sütûna sereke ya yekîtiya Avrupaya yani Türkiye niha ji bo hin berjivendiyên xwe aborî dixwaze yekîtiya Avrupa re peywendiyê xwe baş bike yan bibe endam
یان جی وا کریترین دموکراتیک ایکو یکیتیا اروپایی هی براستی جی جی بکن. آنا وک ام دزانن پیواژویا بر اندامنیتیا ترکیه جبو یکتی اروپای 2004 دست پیکر. یعنی یکتی اروپای ترکیه وک بر اندام قبول کرد 2004 دا و دست به دیالوگ کرد. هو زانن دو کریتر اساسی هنه جبو اندامیا یکتی اروپای. یک کریتر کوپنهاگن کو کریتر سیاسی و دموکراتیکن یعنی دوی امبر مافی کم نتوان بیناز کرن دوی قاعده قرآن حقوق ناف دولتی جیب به دوی امبرجن مافی خو ifade کرنا رامان و رخصتن سربست به ev یک عاددواجی کریتر ماستری جد بجن کو اوجی کریتر آبورینه yani اوجی پیوان هنه دوی ترکیه امبرجن انفلاسیون de asteke yekiti Avrupa nezik yekiti Avrupa'yı be dene Türkiye lgor kriteri Avrupa'yı be embejin vak dina pivanın matrişe aborine le ev pevajoya endamiye hatta 2010 embejin peş taçun meşyan paşe Türkiye 2012 da Ali Xwe ve deftere girt. Yani ber bu otoriteri ve çu hata reformi terkir siyaseta xoya hundrin da edi embejin zaxtan u embejin gavin antidemokratik da peş u ev demike ku şu ev deftera pevajo yekti Avrupa Türkiye rabu yani. Nuhaji Türkiye bu endami qad amade ne be qanatame tu işarete ki pozitif tu ne ku Türkiye be endami yekti Avrupa'yı yani o zanen hukuk tekçüeli Türkiye embejin mafi xwe ifade kirne karnaye be sadan siyasetmedar ronak bir rojnamevan ondurdane operasyon edici Kurdan benaber berdevam tıkın درباره پارتی کردستان دا اوقات نفکرن محکمات نفکرن نه تنها پارتی بنابه کردستانی درباره HDP داشی محکمه هاتیه فکرن جبر به یکی ترکیه نوها دوی قناعه دانه نکو به اندامه یکی اروپایی لی ترکیه مساج داده کو بله که بیرام یا دنگ جاری پاش تاته عفو دنگ پاش تاته بله گر برادر لسر کار بکن دنگیت از بخو گلک باش وردگرم که بیرام یا ترکیه دجی بحث که تی بحث کرن yani em kurcid navxwede vê pêvajoyê münaqeşet kin yani Tirkiye dikare amadeye wekî gotirkê dibêjin û dönüş yani 306 derece xwe biguherîne vê ji bê ez amade me ji bo proseyekî demokratîk amade me hebûna Kurda qebûl bikim amade me nasnameya Kurdî qebûl bikim zmanê Kurdî wekî zmanekî fermî qebûl bikim mümkün e ev tiştekek Bayram Keko Serok Erdoğan mesela o dönüşü embejin usa vegerine radikal da binavu denge o ev embejin guhatına siyaseti hin mesela da mümkün e embejin dikare pevendiye xwe İsrail u embejin Mısır u vekiden carek da nebeji bigorine le mesela demokrasiye mesela Kürt mesela zihniyeti, mesela guhatına siyaseta, giştiya Türkiye, mesela helvesta Türkiye ya derbarı embejin mesela Kurde. Yani ev bu gotine u bu havldane ki radikal nabe, tane be peyaman u mesajan u jestan nabe. Ejbo vid ve siyaseti ku duru dreş u ku cvatji embejin beştare ve pevajoy be aliyen siyasi cid ve mesele da qaneh bibin u embejin Kürtjî embejin wek muhatap bên girtin. Türkiye ev 5-6 sale ji vê qonaqê gelek dûr ketiye. Ji bo ku Türkiye bibe yani carî pêvajoyekî wisa dest pê bike divê van xesaran telafî bike ev xesarê ku 4-5 salan embejin peyda bûne. Yani mesela Kurda, mesela demokrasiyê da, mesela
حقوق دا مثلا چاپمنی دا مثلا مافی مروان دا yani Türkiye ev irade irotune her rusa ev koalisyona kunwa liseriye jijbo via müsait ne de yani şirigi AKP her sereke MHP'ye Aliye Dinan Büyük Birlik Partisi'ye yeniden Refah Partisi'ye yani ev koalisyonu ku bikar be mesela demokrasi da mesela Kurda gavan babıcı evnine le Türkiye eğer yani vergere siyasete hoya beri em keyif hoş dibin eğer ve mesela da gav ve nu babıcı em amadan ali karib kan le va mesela bu xastine u bu gotine nabe bele kak bayram boziye seroke geçtiği peseke gelek spas kuş Diyarbakır'a tel gelmem